Go live to CNN's Elena Trine over at the White House. Elena, what is the president saying now about this new escalation with Iran? Yeah, look, we saw a second round of strikes yesterday ordered by the president himself. Wolf, I just want to give you a little sense of the scope of these attacks over recent days. The U.S. forces have struck more than 170 Iranian military targets in these two rounds of strikes. They say that they were targeted air defense systems, drone and missile storage sites, military speedboats, and logistics infrastructure, all of them around the Strait of Hormuz. So it just gives you a sense of how broad these strikes are, even as they're really trying to target the strait. Now, as for what the president is saying, I think it's very unclear what the state of this ceasefire and that. سلام تخطاتلت نايس channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا ونتحستوتات حزنا لكم متينا لنا كسام مودا نايز مدام سانا كتصنعوا بخبر نقدمكم كم تري وزن لكم زكوينات ملكعتنا غيرنا بينابي كم زخيت كم زلوينا نرزلنا كابزة سلام مردان نابك جف كوينات تمليسهم كم زلوينا نرزلنا لايك ناقبركم سبورت ناقبركم تو نزل كنا تقدم بسفح كرياكم فترينا كبيت كوينات كايل جميرهم زلون زقول دايزي بقلا جيرهم تطو قبلو تزكيلو نفس قدر خيط كم زخليهم زنقرو زلو كساب 207 علامات هريم اللغة بلا أمريكا بمولو أب كبابي وشمت حرموز نت وشمت حرموز أب كبابي زلو وتهدروا عقمنا إيران نمد خامس قبر زلو فتنيو كسلت يا سلتن بستخار بخالوت كيلاتاتن بكل من قد كنت متهم فتنينا انت أمريكا قن ناي سلامن ناي مرددان ناي زتن عند قديفة بحيلي كجبر حشنيات بالدلا علامة ناي تتهار مزلا دما هم تريوز لهم أقدس وتهدران علامات زبلوهم كم بعد صراير ويكام اير ديفنس سيستمز يهار ملو كوستال سيرفيلانس اسيتس نتبحرين مقصص ارجت كملو تكنولوجينا ايراني هارب كارمي فتنلو ويوني هارملو مثال درون ستوري سايتس مثالات درونات زقمطو بوتاتات زبلو النيفل كابابيليتيز تنجلابو دي مراقب ايران حيل بحر ايران تكملن زلو زبلون ميليتاري انفراستراكشر كاليت تعرض زبلو سلازي ايران نتوش متحرموس ناي مقتصار عقمناتو نمدخام زعلمي متنسف متكعت يرمالو اتي زرربن ام او يون تقلالا ميتي يبلي اللون كن تشطارا كم زجركان ايران نادخمكا ابت اولا ناي مزراب عقمناتا كلهله حمو دليتاتنا امريكا إذا عطيفكا نختركب زقبر زلو يمهياتو ارتزاته كم تزلو وانتقلتلو أمريكا بزوك تربح يدخلني عزب القمقامي زلو ارتزاته تي ام او يو بتي استسمام علي ام مردا زقبرولن تفرارمول من قد تقلتلهم إيرانيا زيادة حيال كتكون كتربحن زبل الناس لزلو أزقو دايزي كم بحدش دراما غيركا نابوكت ملسوخت كلالا كام زولو زلو let me give you a different version of that. For the second straight day, the U.S. and Iran traded overnight strikes, raising concerns about the possibility of a return to a full-scale military conflict. The Pentagon saying it struck approximately 90 Iranian military targets aimed at degrading Tehran's ability to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. Iran's foreign ministry denouncing the strikes and accusing the U.S. of hitting civilian infrastructure, which it called a grave war crime. Iran, meanwhile, responding with strikes of its own, launching a wave of attacks on U.S. allies in the region, including Kuwait, Bahrain, and Jordan. Yesterday, while speaking to reporters on Air Force One on his way back to Washington, President Trump touted the U.S. strikes while also trying to downplay concerns about a return to a full-scale war. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but there was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Full-scale military conflict, sir? I don't know. We'll win it very quickly. There's another way. No, we haven't taken a very little. QB. Shannon, let me start with you. حجي انتايم زولو زلو بحفشا تي بوتا مخنريكم تزقبر زلو دبلو دلو بوتا let me give you this map حجي انتايم زولو زلو كلت يوم حيلتات نحت عدوم يتحرارمو خم زلون يوم زنقر زلو كبيت زخونه وتهدراوي وتهدراو حيلي يوم زلوا وتزلو أمريكا كم تنبلو زلنا بزح بوتاتات أبتي كبابي وشمت حرموز ناي إيران استراتيجيكاوين بوتاتا زبلتهم كتداخم إلى تحرم زلا مبزحتهم كيلاتات كم زبلو تبوتاتي تفتراوي قبوتات زبل وبوتات سلزغون إيران بزو واحدة تكنولوجي نتوشمت حرموز نمرباش كخلا غلي لخلو
انتايوم زبلتهم كيلاتات مستيساتهم ريبورتس قبرو زلو دا اقتراد يكونس بخال معزمون كترو يكتكلا لكات نقر أمريكا تقبرو زلا نقر نسلاسان تشعتن معالت دحريو دماني كبابي سوسا معالت زفتنو تي ام او يو كد مفراما سلاسان تشعتن معالت برتو كوينات دحريو دما اي كوينات اي سلامنا تارارمو سوسا معالت غيرهم اما بالميتن تشعتن معالت دي ولا قليهم نزي ام او يو كفرارمو لغيلهم كل تشتعراتاتن من قدن عصوان قالوا كل فتنهم يم سلدي سرح ترايمني امريكا قديدو نابت قداي زقتوا يلن كل نجر مسرح سلازي ابيوم ترايوم مس ايران بزات ክንክፍትኒና ኢሎም ዝጀመሩ ስለዚ ሕጂ ሓድሽ ነገር ዝፈጥርዎ ዘሎ እንታይ ሓድሽ ነገር ክፍጠር ስለተደልየ እዩ ንዝብል ርዱይት ዘረባ ብጣዕሚ ርዱይት ኩነታት ማለት እዩ ሓድሽ ነገር የለን they just want to create this ድራማ እዮም ክፈጥሩ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወይ እውን ዲስትራክሽን እዮም ክፈጥሩ ዘለዉ እምበረ ሓድሽ ነገር ጌርካ ክሰዓር ዝኽእል የለን ብርግፅ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይሃርም ኣለዎ ኣሜሪካ again مناتهم علامة الداخل كانت حيلي أبنات كأجندة كم زاتو تقبرو كتكلال لك ويون دليتات كا كتقبر كترجع كتكلال لك إيران ما تسبق يرومين فليت أمم زلون من تايكم قبروهم كم زلو جيت ما تقعدوا تاريخ ما أبزع بوتاتاتي كابوشر يمير كأبزع كتماتات هريمة مالو سيفيلاوي انفراستراكشر من تهريم له بنتوتاتن قالن تهريم له زد ما ترى ني وش وقت حرموز تارجيز قبل زي كونه نقل علامات دسجر مخاني نقرأ حالك بتسجر دما من كم زهرمي exactly زي في اللي طلوا كنتاتون تفتيروا اللي بلو إيران أبحد بوتا أب حيال بوتاتات كم زهرمي كتزهرب كلا من هرموا مستبه لكن أمريكا هرم كونيلا مالتنا هنا أبزنا هرمنا زبز بهال زلوجن هنا هرمنا إسرائيل دما ما إسرائيل هريمة مستبه إسرائيل كأني كونيلا صنيحهم دما كابزن هجرات خليج ما بكويتن بحرينن قبل ملسي بنا اللواء زبل زرباون تسميه هكذا حسوت كنت بينا كم ريزة لنا كنت تقول دايك ساعة ندي خلقنا بلي خيتكم زولي سنكر زلو لم يشوي يبزون حدا زربي دراما تفتير له مني زهرم زلو مني خد هرم زلو بين يزخ كما يزخون زلو زبل كون نفسه زخ عليه أكات عينات بيقين زلو Of explosions have been heard in parts of Iran, according to state media. But US officials are telling Al Jazeera that the military has not attacked Iran in the last few hours. Iranian state media says the blasts were heard in multiple locations, including Konarok, Bushehr, and Shobadak, but they've denied reports of explosions in Bandar Abbas. An official in Bushehr says the blast in the city was caused by air defense response. Kimberly Hawkins is joining us now from the... هجي كم تري وزلهم أبزي بوتاتات زي نبزح سب زجرميني رابزي كون راكس بهالبوتا كمون أبتن سلسة تيران ولا بوشر كمون أبتي جوغراد whatever بهال عدنا أربعة بوتات ما تقعد خمس وردم إيران بحجراو تلفزيون ستيت ميديا كنا قرقلو أمريكا لما أبز بوتات زي هرمنا نحنا يلو من ده هرمه نزبل لما نستوى السنة دراما فتيرنا يرمالتيو ስለዚ እስራኤል ያ ታርም ዳላ ምን ይዛርም ዘሎ እንታይ ዝኾን ዘሎ ይበሃል ነይሩ ናይ እስራኤል ሚድያ ድማ ፀኒሑ ባህሬንን ኩዌትን ገይሮሞ ዝብል ዘረባ ከም ዘርግሒ ዝንገር ዘሎ ነዛ ጉዳይ እዚያ ኣጣሊልና ተመሊስና ክንሕብረኩም ኢና ስቲል ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኢራን ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ተፃዊትካ ስቂልካ ትኸደሉ ቦታ ኣይኮነን ሓደ ዓብይ ፖለቲካ ወታደራዊ ክኢላ ናይ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎሲ እንድሕር ባህሬንን ኩዌትን ነዚ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለው ኢሉ I don't know ማለት ንጥፋት ካብ ዓልኻ መምህላል ጥራይ ዝብሎ ኢሉ ኢራንሲ ኣይኮነን ነዘን ጨቃዊት ሃገራት ኣብ ድርቂ ኺታን መንጋጋኣን ዘለዋ ኣይኮነ ነቶም ብሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓይነት ምክልኻል ነፍሶም ክከላኸሉ ዝፍትኑ እስራኤል ከማን ዘይገደፈት ሃገር እያ ከመይ ገይሩ ስዑድያ ወይ ኢማራት ወይ ቀጠር ወይ ባህሬን ኩዌት ኢራንስ በናይ መለክዕ እዮም ክደፍርዋ ኢሉ بيناي مورالي انت عينت حيلا منهم يوم امريكا خطت حنهم كم زي تغر يوم الله عدنا نتفعتوا زدليه سبق كل جزء نتفعتوا زباله حريش تمس نفاسي باسم دي زبال هذي قداي زي ان حركم تسبلو خينهم زين هاجراتياتن هلاوناتن نبت زقد حدقا كم زاتو زلي زقبر زلي زبال زغونه again ني ايران مغنان ديكون ايران امريكان اسرائيلن حنديدن ازنجيان بحبو متين ما راح تقتلهم كبيد متقعتو يرملا دويلات رادي كونسي نخلت يوم مسمرهم زت حزتهم هاجر يا دلس لازم إيران كدفرم فتال مالت زبس حميسايلاتهم دروناتهم كم زلوا دم أمريكا بعلمنا جربهم
if you are playing with fire بحاونا إيران لا تصبح حاوط راي كون زغل if you do this يوم زولو زلو بحفشا زقرم كنتاتنا عن الرزا لنا قن دارقات مقرام زبل قالون بتخكل زبل صو أي مثلا نحنتو كاب زينا وبزيت نقر نتبلا شو سلزغي زلو we really don't know what's going on. Al Jazeera reached out to a U.S. defense official and Strikes in recent hours, what have they been saying? Denying any strikes in recent hours, what have they been saying? That's right. Al Jazeera reached out to a U.S. defense official, and that official confirming to Al Jazeera that the U.S. is not at this hour, in the last few hours, conducting any military strikes. Now, this, as there have been reports of explosions in Iran, and as we have been reporting here in Al Jazeera, on Wednesday evening as well as Tuesday evening, the U.S. military did conduct strikes on the various sites within Iran. Now, what we know is that on Tuesday, the U.S. military broadened its campaign in both scale as well as intensity. We know that there was an effort to degrade Iran's ability to target ships in the Strait of Hormuz. So as a result, the U.S. military targeting anti-ship missiles, coastal radar as well. بحفشا انت مدبلو زلو ني منغستي أمريكا نوكلت منغستي أمريكا عتيتنا زي إيران زبلو زلو بوتاتات حريمكم تيغم زلوم أبتم زبهلو زلو بوتاتاتن ساعتاتن نحنا مدقعتاي قبرنان انت بتخالي أب كبابي وشمت حرموز بزوح مدقعت غيرنا علاماتات دما إير ديفنس تو خمزة أب قدميت كنقلصو صنعنا نزياتهم حريمنا انت تبدو حريز زبهل زلو جن نحنا أي قبرنا يون يوم زلو أمريكا سلازي نفسه زخالة إني سوى سنة جزية درامات فتيرو لوز نبرقات أموني نيروزي قليلا يكون أنتو قداي الأخلاقنا إذن هجرات عملي سنة قد دابس خدو لوزلو كم عينة زي مردا كفترة وزخل شجر ويون misunderstanding يبالزي تي بتغكل مني زقل زول مني زحرم زول مني كم زقبر زول كسب زي تفلته كال نجاراتون كفوت after gaze فترة يزبال بزخانة من قد جن زكوينات زي نكبلا شغل زخل تقولوتات كاب معلت كاب ساعتنا بساعات إنها بزحي خي كم زول ترايز نجار زول أمودة تدما كم نريو زلنا تقول داي إيران نبزوات قبل ما تسكبيهم and this is going to be not good. صبوك هونا يكون أنت قداي معناته at the end of the day نزي ملكتوي نزي قبره نحر حريم كون نفسه زخالة كالة سجام سلاد فتر سكنيش تيكن سمعهم. Of explosions. Now, we should point out the U.S. military did not give an explanation for who may be behind these explosions, only saying that the U.S. is not involved. Now, I understand Donald Trump's been saying the U.S. would respond 20 times harder to any attack from Tehran. At the same time, there is a sense that he appears to be leaving the door open for some sort of negotiations. Do you get a sense of what's likely to happen over the coming days? Could the U.S. go back to striking again, or could we be seeing diplomacy? What we know is that the U.S. has always maintained that there is the possibility of taking action against Iran should it need to be defensive in nature. What we know, though, is that the U.S. military has been maintaining that while there is this sort of كم تري وزن لهم كلير زي كونه طلائي نصور زي كونه قايدة حلق لاخ زملو من قدي زي متأممان نفسه زخالة زفترة زلو زي جلوس النت شرحن قرحن تنقلن كفاءن كم زلو أكايدا سلام كمزي كتب لازي كبيديو سلام كمزي كم زعينة أكايدا أزي كبيديو. So what is gonna be next? أمريكا بتوت هذا عقمنات هذا زلو دبلو زلو نعب كوينات زأنفت كونتات هاليوم زبلو زلو. There is a clear indication ملكت هالو عب كوينات كجبر كم زخل. قالت عمر جيروم تطو قبل وانت زي كيلو نعب كوينات زأنفت من قدتاتي هاليوم زبلو زلو. سلزي this is going to be very very serious and كم حدا نعوز عزب زلو نشتي كابتن هجرات خليج در يوزلون كريكم. Moment right now, Elena Trine, thank you very, very much. State media in Iran is now reporting new U.S. strikes on various Iranian coastal cities. زتي أمريكا زفتمتو مدقعتي أب نا إيران مريت زبحال زليو and
Yeah, I mean, ካብ ውሽጢ ኢራን ናይ CNN reporter ዝበሉ ሓንስ ነው። Well, certainly it seems that the situation between the United States and Iran is continuing to heat up. You mentioned some of those strikes that the Iranians were talking about in the Bushehr province. Now, just to get our viewers up to date, Bushehr is in the northern part of the Persian Gulf, so not actually near the Strait of Hormuz. And the Iranians are saying that the perimeter of a nuclear reactor, a nuclear power plant there, appears to have taken some damage. However, there are also some military installations in that area as well. So it's unclear what exactly the target of that was, but that's certainly something that happened over the course of today. It was not part of those overnight strikes that we saw by the U.S. On areas in Iran, specifically in the Persian Gulf, in those overnight hours that then led to that Iranian retaliation. The Iranians, Wolf, now also acknowledging that they fired 10 ballistic missiles at one of the main U.S. air bases in Jordan. It's unclear what exactly the damage of that was, but it certainly seems to show that the Iranians now also using longer distance and heavier munitions to try and target U.S. assets. እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ቡሸር ዝበሃል ዘሎ ኒውክለር ፓወር ፕላንት ዘሎ ወይ ናይ ኒውክለራዊ ንሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ኒውክለራዊ ዓቕሚ ዘመንጭውሉ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተሃርመ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ ሓደ ግብረ መልሲ ዝገበረሉ ከባቢ 10 ዝኸውን ባሊስቲክ ሚሳይል ናበይ ገጾም ተኩሶም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ቦታ እዚ ናብ ጆርዳን ዝበሃል ጆርዳን ማለት ዶብ ናይ እስራኤል ዘሎ እዩ። እዚ ሃገር እዚ ድማ ዓብዪ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ኣለዎ። ስለዚ ምናልባት ካብኡ ዝመፀ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብኡ እውን ዝተገበረ መጥቃዕቲ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ። ስለዚ እንታይ ግን ይርዳእኩም ኣሎ ትሪኡ እንድሕር ነስተፍለሉ ኣለና ኢራን ምስ ክንደይ ሃገራት ተዋጋእ ከም ዘላ ቁፅሪ ዘይብሎም ካብ ብዙሕ ቦታታት ዝመፃ መጥቃዕቲ እያ ትፃወር ዘላ ግብረ መልሲ እውን ትህብ ዘላ። ከም ኢራን ሓያል ሃገር ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ እዋን እዚ። ብርግፅ ማለት ራሽያ ምስ ዩክሬን ይዋጋእ ኣሎ። ንዩክሬን በብዙሕ መንገዲ ንዩክሬን ዝውሃብ ዘሎ ተሓገዝ ካብ ዩክሬን ድማ እዩ ዝትኮሰሎም ዘሎ። ስለዚ ራሽያ ግብረ መልሲ ናታ ብምሉእ ኣብ ዩክሬን ዝበሃል ቦታ እዩ ዘሎ። ናይ ኢራን ግን ከመይ ይኮነን? ናይ ኢራን ካበይ ይትኮሰላ ኣሎ? ካብ ብዙሕ ቦታታት ካብ ጆርዳን ይትኮሰላ፣ ካብ ባሕሪ ይትኮሰላ፣ ካብ ስዑድያ ይትኮሰላ ነይሩ፣ ካብ ኢማራት ይትኮሰላ፣ ባሕሬን ኩዌት ይትኮሰላ፣ ካብ ኢራቅ ይትኮሰላ፣ ካብ እስራኤል ይትኮሰላ። ስለዚ እቲ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል። ኣዝዩ ሰፊሕ ኩናት እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ፣ ኣዝዩ ሰፊሕ ኩናት። ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ኩናት ተቆፃፂርካ ግብረ መልሲ እናሃብካ መስመር ከተትሕዞ ሓይሊ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ። ረቂቕ ዝኾነ ወታደራዊ ኣካይዳን ፀላኢ ክጠልፎ ዘይክእል መስርሕ ናይ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ሲስተምስ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ። ምክንያቱ መራሕትካ ቀቲሎም ኮሚኒኬሽን ናትካ ኣጥፊኦም ተብቅዑ ንስኻ ግን ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ ንፀላኢ ኣብ ዝሕምሞ ጥራይ ክትሃርብ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ሜቢ there is something ኢራን ትጥቀመሉ ዘላ ዓለም ዘይፈለጠቶ ናይ ትእዛዝ ምትሕልላፍ ሲስተም ክህልዎም ይኽእል እዩ። ኦፍኮርስ እቲ ሞዛይክ ዝኾነ ሚሊታሪ ዲሰንትራላይዝድ ሞዛይክ ዝኾነ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ግን ከመይ ገይሮም ኮኦርዲኔትድ ከምኡ ማለት እንታይ ማለት እዩ 5-15 ምስ ካልእ እንዳ 18 ድዮም ገለ ርክብ ዘይብሎም ናቶም ዘለዎም ክኾኑ ማለት እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ ትፅበ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ቦታ ወይ እውን ነንበይኖም ቦታ ክሃርሙ ኢኻ ትፅበ ከይተሰማምዑ ኮሚኒኬሽን እንተዘይብሎም። በት ኢራን ኢዝ ዱዊንግ ኦልዌይስ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ መጥቃዕቲ እያ ትገብር ዘላ። ስለዚ ከመይ ገይሮም እዮም ነቲ ኩሉ ናይ ሳተላይት ሃኪንግ ቴክኖሎጂ ብሬክ ኩሉ ነገር ኣንፃሮም ዘሎ ሓሊፎም ኮኦርዲኔት ዝኾነ ግብረ መልሲ ዝህቡ ዘለዉ ዝብል ነቶም ናይ ታሪክ ተመራመርትን ንመፅሓፍትን ንፊልምታትን ገዲፍና ኣለና እዚ። ምክንያቱ ታሪክ ነብሱ ዝኸኣለ ታሪክ ስለ ዝኾነ እዚ ኣንፃር ኣሜሪካን እስራኤልን ብብረት ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ፀብለልትነት ዘለዎም ናይ ሳተላይት ፀብለልትነት ዘለዎም ኤፍሪ ካቴጎሪ ፀብለልትነት ኣለዎ። ስለዚ ምንቅስቃሳት ናትካ ንክፈልጡ ቀሊል ኢና። ኩሉ ዝና ኮነ ከሎ ግን ንኢራን ክቋፀርዎ ዘይምኻሎም ኢራን ስገለግለ ከም ዘለዎ ጥራይና ክርዳእና ዘለዎ እዚ ከዓ ምስ ግዜ ክንገርን ክዝንቶን ዝኽእል ኣርእሲ ኢና ንዛረብ ዘለና ቢካዝ ዚስ ኢዝ ፋሲኔቲንግ ቢዮንድ ወርድስ ናይ ብሓቂ ዘገርም ታሪካዊ ፍፃሜ ኢና ንርኢ ዘለና እሞ ከዓ ለሰይ ኣሜሪካ ሕጂ እውን ዓብ ኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ምልክት ኣብ ዝኸርእየኩም that the stakes are raised. They have been in this conflict and engaged in some way for 5.5 months now, or been ready to jump back in to go to war. I can tell you today, given the fact that there were overnight strikes on Iran, taking on a new meaning. I asked the admiral who oversees the ship as well as the destroyers if there is a heightened threat alert. He said, look,
we are always looking for threats. And he didn't necessarily say that there was a heightened threat alert, but I do think it is notable that you have the destroyer here coming close to the ship in this moment of high intensity, right? You had سنتا تبل دلا كم تري وزن لهم اتكونتات أب حنتي أبتن إيركرافت كارير كوينيا ريبورت قبل زلا and زيك العالم اتي توم أوزن لون ني أورح عندي ما وجيرهم زلوا سامش أورح كبابية ما وجيرهم زلوا لكابت زبلوا زلوا دما نحد كبت زبالة مدرخ مدلاوات جبر كم زلوا يرئي كايو ولا كابتي مركب حقيقي كان طريقات ديسترويرستن عجبتنا يتا مركبون أبو كم زلوا ينزر زلوها لذي كم نريو زلنا ولا كو اكزاكتلي خمس غنقبرين كبل زي كل تقونه كابت مقصاصات ريقاقن حدا كينات هواهو كم زلوسي يردأ كايو يا تبل دالا زو نفسه زغاله وتهدراو بيز كم زلون غيركم سدوزي ايركرافت كارير زبال نفسه دفاع يزي تنقصاص دفاعيو معناته نفرت له كل نجر زلوه لك مريت حيزو خم زلوي كابزي كم دليتو ميسايلات كتكز زغل نفرت كبرر زغل بوتانا غيرك متصقا زغل تنقصاص دفاع يزي سلازي كم تري وزلهم زي نجر زي قليل زي كونه منقصاصات يزكبر زلو ايران دما ككما مصاصو يا تمدهو زلا يزبال زلو ككما مصاصو تبدهو لانا زكناتات زي جي This is going to be very interesting مسكزيه نرانا هنكيت كلنا قليل زي كونه بدهو إيران يصبح مالو أمريكا دما كل زي نوح جيريو دفيرون كو قبرو وصل زي كعالم برزاجي USS أبراهام لينكولن تبالت aircraft carrier from expensive ballistic missile weapons, but it's a very active, dynamic environment out here. The president today said that there have been many attacks against the Abraham Lincoln. I wonder what you can tell us about the attacks you have fended off, what you've seen. Since we've gotten here, clearly during Epic Fury, the Iranians were looking for opportunities to attack this ship. I think we're very well defended. They don't get close. Today they targeted military bases. Have you seen the threats against the Abraham Lincoln go down in recent weeks and months and like more toward the land? Yeah, I think it's cyclical, and you have to ask, Iran why they're picking what they're picking. But I think we're a very hard target because we move, and some of those land-based targets are not as difficult because they're obviously fixed. So, I think I understand that Iran would probably want to go after things that they have a higher confidence level that they can. انتايو زبل زلو تا مركب نبعلا تارجت كتكون كم تخل ايران اوف كورس قليل يكون نعاتاتهم تنقصاص بيس لزخنا انا لك كم تدروناتهم من قال اليوم ابتي اب تبيزات ناتنا بامريكا زلو اب حد بوتا زلو سلازخنا قليل نعاتاتهم تارجت كبرو يلو هنا تنقصاص سلازخنا اتي كم علاماون قليل تارجت هيكونان يلو لولو دما سفسكيت زخنا ديفنس سلازلو زود كسب حجي ايسلطو مالوغن ببزح غزي كم زفتنولا نتا مركبون يوز نجار إنفاكت أبقى تقدمي كذا كفالنا تقينات أنت نزيانة أنت نحنتي حصل كم زبل وايز نجار دحين مسكزية حكي أبقى جورنال كوتش إنيريجن زيادة حكتات مسكزية كوتش مخان فلوتيو كان مالت كل كيتا تنكفى حنت خي كون هذا خلاص زلوا غير ناس كانوا زي بلان تناخي فمهم زلون زبابيت أمهم زلون ينجاريو فزي this is also it's going to be another story كالي أقداسي كنتات كون زخل مخاني زنقر زلو فزي تناي سلام منفس نزار عربو لزنبرناك ساعة كندي قلتيفو كم زحففي إذا هم زغلكم كلنا يوكرين راشان أبزبرت أدرجة يزلو says again these things are زحزنيهم كلاتهم ترين هنا بالله basically. How do you get to these scenarios where the loser here is so desperate? You see this with Putin as well. But the loser is so desperate, they start to do things that only are likely to weaken their strategic position, Mario. And that's the escalation trap. It's the literally not just go back to escalation, but you're doing it out of desperation to avoid that even bigger loss. And it's because the bigger loss means domestic political loss, something realists rarely really take into account. They're really not. They're looking at it as chess masters, where the worst thing that happens to a chess master is they lose a game. The worst. Professor Pep comes below Zolo 3 Wallahom, Zigudaizi, Donald Trump's Gabrazolo out of desperation, Malet Cap, Aglets bet Naimentai, Naitizabe is a gatomozolo Seret, Naimentai Seret, Politica was Seret. So let's Donald Trump's Gabrazolo, Munkasasat, Mefti Conan is Vlanazolo. This Meft is a Baliel. All he's doing is just desperate, Koino.
ናይ ዓቕሊ ፅበት ምንቅስቃሳትን ፈንጠርጠርን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ፈንጠርጠር እዚ ከምፅኦ ዝኽለውቲ ወይ እውን መፍትሒ ግን የለን እዩ ዝብል ዘሎ በዚ ግን ኩሉ ንሪኦ ዘለና ርኢኻ ሰሚዕካ ዝግበር ነገር መብዛሕትኡ ሓድሽ ነገር ክመፅእ ዝኽእል በዚ የለን ይብላ ኣሎ ሓድሽ ነገር ኣሜሪካ በዚ ፈንጠርጠር ኢላ ክትምፅኦ ትኽእል ነገር የለን ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ኤምኦዩ ክፍርም ከሎ እውን ኩሉ ኩነታት እዩ ፈሪሞ እምበር ዘገደደ ይነበረንቲ ኩነታት ያገዲድዎ ካል ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ እዩ ገይርዎ ሕጂ እውን እንተኾነ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ኩነታት ክቕይር ዝኽእል ኣካይዳ ኣይኮነን ኢሉ ጥራይ እንታይ እዩ ነቲ ስዕረት ክትቅበሎ ከቢድ ስለ ዝኾነ ገለ እኮ እንደኾነ ይቕይሮ ኸውን ኢልካ ናይ ዓቕሊ ፅበት ፈንጠርጠር ምፍታን እዩ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ሓደ ሓቂ ዝመርሐና ጥራይና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ መዋፅኦ ንምድላይ ዝገብሮ ዘሎ ፈተናታት ብኩሉ መንገዲ ይግለጽ thing that happens in international politics is when you lose. And I also want to point out there's a lot of people in Iran that are critical of the MOU. And if you can play that clip quickly, Elisa, this is a clip of the president of Iran that is going to the funeral, and people around him are chanting death to the compromiser. So they're calling death to the president because he compromised in the MOU. When they saw him walking on the streets in the funeral, that was yesterday. You can see him there walking and people just yelling it in Persian. And the reason I bring this up is this is Mussolini. Can I just point out, in Italy, in World War II, who kills Mussolini? His own people. They hang him up. They string him up because he was a loser. The losers here, that's what you're seeing with the compromise. They're viewed as traitors. They're viewed as losers. Right now, and we talk about, well, is Israel going to assassinate the Iran negotiators? Okay. Well, no, I mean the actual people doing the negotiation. No, I mean you've had a lot of discussion of this in the last week where they, the U.S. warned. And New York Times report came out. Yeah. ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣለዎ እዚ አንተይ መደይለ ተስማዕኩም ዘሎ very interesting ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ኣያቶላ ኣሊ ኸመነ ናይቲ ዝተቐተለ ሱፕሪም ሊደር ነቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዘሎ ፕሬዚደንት ፐዘሽኪያን መስዑድ ፐዘሽኪያን ኣብኡ ክኸይድ ከሎ ገለ ካብቶም ኣብ ቀብሪ ዝነበሩ ሞት ንመን ክብሉ ተሰሚዖም ሞት ነቲ ኮምፕሮማይዘር ወይ እውን ነቲ بدمنان رحزنا زرقاقزنا عود احليفو نامريكا زهبو نسرائيل زهبو هارد بارجين زي قبري بزوح تجاقاجيغو صبو نغر كند زمصانا نت زمصانا عود احليفو زهبو سلازي ايراناويان قالك كفانا ايراناويان بتستقبري ام او يو حقوسات ايكون وقق قصر كم زلو نامريكا صبو غيركا تنبركا خم زلا كان بر بديسكاشن زربان زمص ነገር የለን ሁሉ ድማ ሓለፋታት ንኣሜሪካ ምግባር ገበል ኮይኑ ክመጻካ ምዃኑ ክንደይ ግዜ ኣይመሃሩ እንዲም ዞም መራሕትና ደናቁር ዲዩ ርእሶም ከመይ ዝበለ እና ዘይብሉ መራሕቲ እዩ ዘለውና ዝብላ ቢራን ብዙሓት እዮም እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብነት ካሂቦ ፕሮፌሰር ፔፕ ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንናይ ጣልያን መራሒ ዝነበረ ፋሽስት መሰሎኒ መንቀቲሉ ወይሉ ቶም አንጻሩ ዝዋጉ ዝነበሩ ፈረንሳ ቶም አላይድ ፎርስስ ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ገለ ይኩኑ ቀቲሎም ህዝቢ ቀቲሉ ወይሉ ስለምንታይ ሉዘር ስለዝኾነ እዞም ሕጂ ኔጎሽተርስ ናይ ኢራን ዘለው ዋላቲ ጋሊባፍ በሎ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ክንደይ ግዜ ጠንቂቆም ኣለው እቲ አባስ አራግቺ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ዘሎ መስዑድ ፐዘሽኪያን ህዝቦም ክቀትሎም ይኽእል እዩ ወላ ወታደራት ድዮም ወላ ህዝቢ ክቀትልዎም ይኽእል እዮም ኢሉ ምክንያቱ ሕድገታት ይገብሩ ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለዎ ሕድገታት ይገብሩ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ደም ርሂፅና ዘምፀናይ ዓወት ሕሊፎም ይህብዎ ኣለዉ ዝብል እምነትን መንፈስን ስለ ዘሎም ኢሉ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢራን ዕጋበት ዘለዎም በቶም እዩ ተዓዊትና ኢና ዝብል ሰብ ዝብል የለን ኢሉ ኣሜሪካ ትእመን ሃገር ኣይኮነን እስራኤል ትእመን ሃገር ኣይኮነትን ኩሉ ዝከኣላ ጌራ ትላብ ልዕለና ኩሉ ዓይነት ዕንወት ኣውሪዳትና ኢና ንሕና ግን ዕንወት ከይነውርድ ዝፈርህ ዘሎ መርሕነት ሒዝና እዮም ዝብሉ ዘሎ ትገርመኩም ከመይ እዮም ዝብሉ ሰው እንታይ ተጠው ዘብለና ዘሎ ሓማኹሽ ዘይንገብሮ ምሽ ንሳቶም ክሳብ ዝርብርቡ ክሳብ ዝስልትዎም ደብዲቦምና ኢሎም እና እንታይ ንፅበለና ኣብቲ ክንድድበሉ ንኽእል ኩሉ ግዜ ተጠው ዝብሉ ኢሉ ወላ ኣብቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት እውን ሓደ ካብቲ ስንፍና ናይ ኢራን ዝተባሃለኩም እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዓልትታት ንእስራኤል ዓመት ክገብርዎም ዝጀመሩ ኣሜሪካ ተብተቢላ መፅያ ጠጠው ኣቢላቶም and they always stop like ዝበዝሕ መጥቃዕትን ዕንወትን ወሪድዎም ክነሶም ንሳቶም ከድምዑ ላብ ዝኽእሉ ምናልባት ካልእ ነገር ገብሩ ክእሉ እዮም ዝብል ፍርድ እዩ ዘለዎም they stop ሕጂ እውን እንትኾን ነዘን ሃገራት ዓረብ ንኢማራት ድዩ ንገለ ፅቡቅ ገይሮም ከድምዑለን ይኽእሉ ነይሮም but they don't for whatever reason they stop ሕጂ ነቲ ጠጠው ዝብል ዘላ ሓይሊ ኣይፈትዎን እዮም ቶም ወታደራዊ መራሕቲ ህዝቢ ኣይፈትዎን እዩ ዘሎ ንሕና ንህረም ንሕና ክንሃርም ከለና ከምዚ
ቀጣይ ዝኾነ ወይ እውን ለኽባእ ዝኾነ ዳኛ ዘሎ ንሕና ክንዕወት ከለና ጠጠው ዘበለና ንምንታይ እዩ ዝብል ስምዒት ኣለዎም ስለዚ እቶም መራሕትና ኢራን እስራኤል ኣይኮነትን ክትቀትሎም ኢሉ at some point ኢራናውያን ክቐትልዎም ይኽእሉ እዮም ኢሉ ያ ኣብ ታሪክ ዘየጋጠመ ኣይኮነን ኢሉ ዝገልፀሉ ዘሎ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ዝብል ብሓቂ ዘገርም ኩነታት The US was warning Iran through Qatar and Pakistan that was during the Islamabad negotiations that Israel was planning to kill the negotiators. And even there was an emergency landing of Ghalibaf's plane in the airport up north because there were fighter jets, Israeli Well, fighter jets. and what I'm getting trying to close to point Iran. out is we often think of the assassins coming from the enemy, but we don't understand that in reality, there's another corner where the assassins often come from. Who killed Rabin, for instance, in the 1990s was a Jew from Kak. That is a more extreme ideology of Zionism than Rabin. And Rabin was killed for being a compromiser by another Jew. This was not being killed by a suicide bomber from Hamas, for example. And what I'm trying to point out is this happens all the time in international politics, but we don't tend to focus on that until after the fact. And then people like me. Again, እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብርቱዕ ኩናት ሓደገኛ ኩናት ክካየድ ከሎ ፖለቲከኛታት ናይ ሃገር ዝቐትልዎም ናይ ደቂ ሓይልታት ኮይኑ ጥራይ ዝስምዓና ኣብ ታሪክ ተሪናዮ ግን ደቂ ሃገር እዮም ደቂ ዓዲ እቶም ኣኽረርቲ እዮም ዝቐትልዎ ኢሉ ምክንያቱ ነቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ዘይገብር ምስ ጸላኢ ዝወገነ መራሒ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ እዚ ኣብ ኢራን ድማ ሓደ ካብቲ ዓቢ ፍርሒ ዘለዎም ወይ እውን ዓቢ ጥርጠራ ዘለዎም ሓያል ክፋል ናይቲ መርሕነት ናቶም ንነዊሕ እዋን ምስ ጸላኢ ዝሰርሕ ከም ዘሎ ዝጥርጠሩ ሰባት ኣለዉ ኣዲኹም ንሎም ኢራን ትቐንዲ ፀገማ ትዝዓበየ ፀገም ናይ ኢራን ኣብ ውሽጦም ዘለዉ ኢራናውያን ምስ ጸላኢ ይሰርሑ እዝኒ ናይ ጸላኢ ዝኾኑ እዩ እስራኤል ንነዊሕ እዋን በዚ መንገዲ እያ ክትቀትሎም ፀኒሓ ስለዚ ካብ ንጸላኢ ንላዕሊ እቶም ኣብ ውሽጦም ኮይኖም ንኢራን ኣሕሊፎም ይህብዋ ኣለዉ ንዝብልዎም ዝያዳ የምፅሉ ስለዚ ሓደ ኢራናዊ መፅኡ ይጠከብሎም ከም ዝኽእል እዩ ኣብ እስራኤል ይስሐቅ ራቢን ዝበሃል ክቕተል ከሎ ከምኡ ሓማስ ወይ ሕዝብላ ኣይኮነን ቀቲልዎ ኢሉ እስራኤላዊ ይከሙ ኣይሁዳዊ ካብቶም ኣኽረርቲ ሕድገታት ዝገብር ሓለፋ ዝገብር ሕማቕ ኣይሁዳዊ ኢሉ ስለ ዝኣመነሉ ቀቲልዎ ኢሉ እዚ ከምዚ የጋጥም እዩ ብዙሕ ግዜ ምስትውዓል ዘድልዮ እዩ ዝብል ዘሎ again we are just witnessing a very historic ታሪክ ናይ ታሪክ ፍሉይ መድረኽ ኢና ንሰምዕን ንከታተልን ዘለና ካልእ እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣሜሪካውያን እውን በዚ ዘሎ ኩነታት ዕጉባት ኣይኮኑን Navy SEAL Robert Harwood grew up in Iran, led invasions in Afghanistan, Iraq, member of the Jinsa Iran Policy Project, joins us now. So when you listen to the president, you think he's evolved to where you're at, and that is you can't trust these people. They don't have legitimate aims, and they got to be stopped. Without a doubt, Brian. And my phone was blown up yesterday from all my Iranian contacts. They're all cheering. They know the opportunity the president has. His use of force here has really reinstated that. It's also illustrated how weak the Iranians is in that they have not responded. And everyone knew at the end of the day from a historical content that Iran has never capitulated on anything. They've only worked to enhance their position, their financial status, and the president. ውግብ ብምጅማሩ ቴሌፎነይ ብሓጎስ ዝጭርሑ ሰባት ረቢሾምኒ ዝብል ዘሎ ነቲ ኩናት ምስ ኢራን ምምላሱ ክንደይ ክፋል ናይ እስራኤል ብሓጎስ ተፈንጭዑ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ዳርጋ ድራማታት ብብዝሒ ዝግበር ዘሎ እስራኤል እያ ከም ዝትገብር ዘላ ኢራን ብሓይሊ ጥራይ ክሰዓር ዘለዎ ብካልእ መንገዲ ክሰዓረሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ስለዚ we need to do everything ንኣታቶም ንምንብርካኽ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪኦ ዘለኹም ነቲ ኢራን ولا حنت أبتو كوينات بجاكا تدبديبان برز وخون يكون حلفة حدقت بتو كويناتي زغير التمرقات يا بلان بنبشع كمان بنسارو حيلات لدوتت بزح زي كون نقرات كنت حتى الناجم ميرا الله يمسبلو زلو هجي تينا إسرائيل ميديا ندونالد ترامب كندقون أبزنون بصحو نقري لهم مجمريا حركة بتاب زوش فتح رمز باسم زلو سمعو. The United States has agreed to the fact that the Iranians would control the Strait of Hormuz, this little area right here, which looks big in this picture. In reality, it's pretty small. They would control the Iranians this for the next 60 days, right? For the next 2 months. Well, it looks like the United States has tried to find a way around that by establishing another corridor, right? Within the Strait of Hormuz. And this other corridor would be one that's closer to Oman. In fact, you see it here in white. Right? See that white bordered line that we put for you right there? They call this the Southern Corridor. So they call that the Northern Corridor and this the Southern Corridor, right? Thereby essentially taking Iran's exclusive control away from them or at least trying to split it in half.
እቲ ደባስ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ኣብቲ ምዕራፍ 5 ናይቲ MOU ተባሂሎሞ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ተላዕለዋይ ቀይሕ ኢራን ከተመሓድሮ ከም ዘለዋ ነቲ መስመር ነተን 60 መዓልቲ ተባሂሉ ነይሩ ኢራን ድማ መስመር ናታ ወይ ኮሪዶር ናታ ትብላዕሊ ዘሎ ቀይሕ እዩ ኣሜሪካ ግን ኣብ መንጎ በዓላ ደቡባዊ ኮሪዶር ብዝብል ናብ ዑማንን ናብ ኢማራትን ዝተፀግዐ ንሳ ክትቋፀሮ ትኽእል ተመራኽብ ድማ ንቡቅ ክኸዳ ትደልላ ስለዚ ነቶም መራኽብ በዚ ክኸዱ ንኢራን ድማ ኣብቲ ከባቢ ቁፅፅር ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕምናታ ከተዳኽሞ እያ ትፍትን ዘላ ብፍላይ ድማ ነቲ ራዳርን ናይ ምዕዛብን ናይ ሰርቬለንስ ቴክኖሎጂ ናታ መንታን ክትዓውር ዓይኒ እንተደይብልካ ከተሽክዖም እውን ስለ ትኽእል እዩ ዝኾነ እቲ ዝግበር ዘሎ ክዕወት ኣይዕወትን ግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ካልእ ሓደ ፕሮግራም ድማ ጀሚሮም ኣለዉ ንኽተኣምኖ ዘሸግር ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል እዮም ሓደ ስለያዊ ሓበሬታ to assassinate Trump. According to the Wall Street Journal, with new reporting this hour, Israel shared new intelligence with the U.S., which suggests Iran was plotting a new plan to kill President Trump. Now, Israel is not commenting thus far, but President Trump did bring this topic up multiple times yesterday. It was clearly on his mind. He talked about how his life could be at risk and mentioned specifically that he is Iran's top target. They want to take out the U.S. leader, me. I'm on every list. I saw things this morning. I'm on every single one of their lists. I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. Were you aware of any? ከም ትሪእዎ ዘለኹም እስራኤል ሓደ ስለያዊ ሓበሬታ ሂቦም ኣለዉ ንሳቶም ድማ ንኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ ሂቦም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘለና ከማ in all seriousness ከመይ ገይሮም እዮም እስራኤል ንዶናልድ ትራምፕ ክቐትልዎ ዝሓስቡ ካብ እስራኤል ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓይሽ መራሒ ክመፅእ ስለ ዝሓስቡ ድዮም ወይስ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝኸፈ መራሒ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ድዩ ንዶናልድ ትራምፕ ብትኽክል ክቐትሎ ዝደሊ መን ክኸውን ከም ዝኽእል እስከ ገምቱ እስከ ዓይኖም ኢራን ዶ ክትቀትሎ ትደሊ ወላ እስራኤል እስከ ነገሩ መኖምሲ ክቐትሎ ይኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ክቐትሎ ምኽንያት ዘለዎ መን እዩ ኩልና ንፈልጥ ኢና ክቐትሎ ምኽንያት ዘለዎ እስራኤል ከም ዝኸውን قاتل عقم زلون دلي زلون سكون كمزي. So again, they always false flag. ني إيران كم بدهو أتعيسكا إيران يتدلي كلايلهم. In fact, أنتس نكفرار هو يلوم أنتس حقا قاتمو. أنا فاريت عزواج مس زنبرة نكيرون قديدو مي ما منقو بحلالو. Made no secret of how much he loves his new jumbo jet that was gifted to him by the Qatari government. So why is he now taking the old version of Air Force One again? That's the question that a lot of reporters are asking today, especially after the president flew on the new plane to the NATO summit in Turkey, but flew back from Turkey on the NATO summit on the old version of Air Force One. The president said that the new Qatari jet was being sent ahead of time to a military base in the United Kingdom so members of the United States military could tour it and see just exactly what it looks like on the inside. We saw President Trump landing at that same military base where he walked from the old Air Force One to the new Air Force One. You can tell a difference in the old color scheme on that plane versus the new red, white, and blue one that he put on the new Qatari plane. Now, the White House said that እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ናይ ኔቶ ዋዕላ ክኸይድ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ነታ ቀጠር ሂያብ ዝሃብዎ ሓዳሽ ጀምቦ ጀት ናቱ ነታ ኤርፎርስ ዋን ዝብልዋ ንዓዓ ገዲፉ በታ ናይ ቀደም ኣረጊት ክኸይድ ከም ዝተገደደ ካብ ዩኬ ማለት እዩ ካብቲ ቤዝ ስለምንታይ ከምኡ ንዝብል ድማ እታ ነፋሪት ገለ ጠርጢሮማ ወይ ገለ ሓደጋ ክህልዋ ኽእል ካብ ዝብል ወይ እውን ገለ ክትጠለፍ ትኽእል እያ ዶ ገለ ዝብል ስጋታት ፈጢሮምሉ በታ ኣረጊት ነፋሪት ክኸይድ ከም ዝገበሩ ወይ ዝንገር ዘሎ ብዝኾነ እዚ እውን እንተኾነ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሂወትካ ክመፀካ ዝኽእል ፀገም ኣሎ እናበሉ ክእምንዎ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ እዩ I'm not really sure if this is going to happen but again ዳርጋ እቲ ግምት ኣብ ፅርግያ ሰብ ክግምቶ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ በዚ ሕጂ ብፍላይ MOU ተፈራሪሙ ዝቕፅሎ ዝነበረ ክቐትሎ ዝኽእል ኣካል መን ክኸውን ከም ዝኽእል ንኽጥርጥር ከቢድ ኣይኮነን ምክንያቱ ንእስራኤል ክጉሕፍዋ ይደልዩ ከም ዘለዉ ዘርኢ ምልክታት የርኢ ነይሩ ንሱ እኳ ክንደየናይ ከይገብሮ ግን እቲ መንግስቲ ናቱ ካብ እስራኤል ክርሕቕ ዝደሊ ካብ ነተንያሁ ክርሕቕ ዝደሊ ይመስል ነይሩ ፀርፍን ታዲድን ፈኸራን ገለመለን ከዓ ካብቲ ደገፍቲ ናይ እስራኤል እዩ ዝረአ ነይሩ ኢራናውያን ኢሎም ኣይሎም ኩሉ ሓደ እዩ ንኢራናውያን ካብ ቀደም ዝብልዎ ዝነበሩ ኢንፋክት ደስ ቱ ኣሜሪካ ሞት ንኣሜሪካ ሞት ንእስራኤል ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ንሓደ ኢራናዊ ምስ ሓተትዎ ዝመለሶ ከስማዓኩም
Crowds chanting death to America and death to Israel, as well as waving signs with threats against Donald Trump and Benjamin Netanyahu. Do you endorse those chants and signs, or do you condemn them? Death to America and Iran, and I may have said this on your show before, shouldn't be taken literally. It's like saying Yankee go home doesn't mean that anyone who carries a U.S. passport should leave the country. When they say death to America, they mean death to the U.S. empire, and they mean death to this oppressive regime which slaughters our children. So I think it's understandable. If what the United States had done to Iran was carried out by Iran against the United States, slaughtering the leaders and slaughtering people and school children, I think the United States would have done more than chance death. እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ይኹን ኣብ ካልእ ሞት ንኣሜሪካ ሞት ንእስራኤል ዝብል ዘረባ ክዝረብ ከሎ ደገፍ ኣለዎ ዲ ወላ ከመይ እዩ ስኻ ከመይ ኢኻ ትድግፎ ዲኻ ኢሉ ዝሓቶ ዘሎ መጀመርያ እቲ ሞት ንኣሜሪካ ሞት ንእስራኤል ክበሃል ከሎ ቃል ብቓል ክውሰድ ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነን ልክዕ ከምዚ ያንኪስ ጎ ሆም ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ያንኪስ ማለት ኣሜሪካውያን ማለት እዩ እቲ ያንኪ ዝበሃል ሓደ ናይ ቤዝቦል ጋንታ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ እዩ ግን ንኣሜሪካውያን ያንኪስ ይብሎም እዮም ከም ሳጓ ስለዚ ያንኪስ ጎ ሆም ድማ ከምዚ ኣሜሪካውያን ነዚ ነገር ገዲኩም ዓድኹም ኪዱ እዚ ዓይነት እዩ ብፍላይ ወሪሮም ኣብ ዝኣተውዎ እቲ ትርጉም ናይቲ ዘረባ ይብሎ ኣሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኢምፓየር ነቲ ቀታልን መዝማዝን ሽፍታን ዝኾነ ዓብላልነትን ዓብለል ገብት ናቱ ዘሰልቸው ህዝቢ ኪድና ዓድኻ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ክቕተሉሎም ሞት ክኾኑሎም ገለ ማለት ኣይኮነን ስለምንታይ ከም ይብሉ ኣለዉ ድማ ቁርብቲ እምሮኹም ዝሰርሕ ተኮይኑ ክርዳእኩም ኣለዎ ኢሉ ሃገሮም ዝባድም ዘሎ ደቆም ዝቐትል ዘሎ ዓዶም ዘዕኑ ዘሎ ተተቕርፆም ዘብርስ ዘሎ ጸጋታቶም ዝምዝምዝ ዘሎ ሓይሊ ኪድና ዓድኻ ጥፍኣልና እንተበሉ ወሲ ስምዒታት ናይ ኣሜሪካ ዝትንከፍ ተኮይኑ ናይ ብሓቂ ስምዒታትኩም ኢኹም ቸክ ክገብሩ ዘለኩም ኢልዎም እዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ገይሮሞ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢራንን ሃገር ኢራንን ገይሮሞ ዘለዉ ኢራን ተትገብር ነይራ ኣብ ገለ ክፋል ከምኡ ተትገብር ነይራ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካውያን ኢራናውያን ኪድና ዓድኹም ኣይኮኑን ክብሉ ዝግባኦም ኢሉ ኒኩለር ምተኮሱ ነይሮም ኢሉ ስለዚ ቁርብ ትለይቲ ዳብል ስታንዳርድ ናትኩም ቁርብ ኣስተኻኽል እንተበልኩም መናዓኹም እውን ፅቡቕ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ኢራናውያን ንኣሜሪካ ይኹን ንገለ ከምኡ እንተበሉ ዘምሕረሎምን እቲ ኩነታት ከምኡ ዘብሎም ዘሎ እቲ ትገብርዎ ዘሎ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ዘይኮነስ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ይትቐንዲ ሓደጋ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ጥሕስታት ንሱ ክስተኻኸል እንተትፅዕሩ መሓሸ ካብ ኢራናውያን ከምዚ ኢሎምና ኣሜሪካውያን ከምዚ ኢሎምና ዝበሃል ድራማታት ወፂኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ሓቂ ኢኻ Air Force One. My source tonight is Mark Kansian, a retired Marine Corps colonel who oversaw the Air Force One replacement program under the Bush and getting it up to speed for the president. What they're calling the bridge plane cannot have all of the features of the regular Air Force One. It was converted in a very short period of time at a much lower cost, and that meant that you couldn't put all of the things onto it that you would on a full-up Air Force One. So it could handle some level of threat, but not as much as the other aircraft. I think some people might. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ ሓዳሽ ነፋሪት ምስታ ናይ ቀደም ነፋሪት ዋሃደ ማዕረዶ ትኸውን ብዘሎ እዚኣ ንካልእ ዕላማ ዝተሰርሐት ስለ ዝኾነት ምስታ ኤርፎርስ ዋን ኩሉ ነገራት ናይ ሴኪሪቲ ተገይሩላ ዘሎ ምስኣ ክትወዳደር ትኽእል ኣይኮነን ገለገለ ተገይሩላ ኣሎ ግን ምስታ ሓንቲ ሙሉእ ብሙሉእ ንምክልኻል ክትጠቀም ትኽእል ኣይኮነትን ብዝኾነ they are just making these things and ክቐተል ተኮይኑ ክቐትሎ ዝኽእል ኣካል መን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክቐትሎ ዝደሊ እንተሎ ንዑ ዝቐትል ኣካል ፍሉጥ እዩ Your plane did not possess the same capabilities to ensure its quote-unquote safety in international settings. Well, it came as threats against Trump's life were quite visible at the funeral for the Iranian former Supreme Court. There are smaller ones yesterday. What do you think, knowing Trump, his response will be in the context of a war where a ceasefire is already technically off right now? It's hard to say, Aaron, and I don't have any independent reporting about this latest threat, but it is correct, as you say, he has been under threat before from Iran for a very long time, going back to 2020. It is not a surprise. It may or may not have something to do with why there was the switch on the plan and how it was really always there. ብሓፈሻ ከም ዝብልዎ ዘለዉ this is all diversion tactics CNN ይኹን ካልኦት ኩላቶም ንዑ ክቐትሎ ዝኽእል ሲሪየስሊ ንመራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ዝቐተለን ብሕጁን ክቐትል ዝኽእል ሓይሊ መን ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ but they always try to switch things ናብ ኢራን ናብ ካልኦት እናፀጋጋዕካ ዘየለ ድራማታት እናፈጠርካ ነገራት ካብ ማእዝኖም ከተውፅኦም ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ከተሰናብዶ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እምበር ክቐትል ዝኽእል ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ንዓኦም ክቐትሎም ዝኽእል ንዶናልድ ትራምፕ ክቐትል ዝኽእል ንካልእ ክቐትል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ድሌት ዘለዎ ኩነታቱ ድማ ከምቻሉ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ኣብ ኣንጉዕ ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ ዘሎ መን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም
ኢራን ወሪድዎም ካብ ዓዶም ክወፁ ዘይከኣሉ ሕጂ መፅኦም ንኣሜሪካ ንገለን ክቐትልሉ ዝኽእሉ መንገዲ የለን ኩናት ጠጠው ክብለሎምን መፍትሒ ክረኽቡ ዝደልዩ ዘለዉ ካልእ ሽግር ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት የብሎም ካልኣይ ካስ ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ክፈራረም ሶም ዝጀመረ ድኦም ክቐትልዎ ዝደልዩ ኩናት ከይጀመረካ ክትቀትሎ ትፍትን እምበር ኩናት ምስ ተገበረን እሞ ካብቲ ኩናት ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ሒዝካ ምስ ወፃኻ ዲኻኒ ዶናልድ ትራምፕ ክትቀትለ እንታይ ክገብረልካ እዩ ክትቀትለኸ ፖለቲካዊ ቅትለት ባዕሉ ይፅበየደ የለን እዚ it just doesn't make any sense ግን again ምንታይ ዕላማ ይግበር ከም ዘሎ ምርዳእ የድልን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓንጎሎ ንምእታው ነቲ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ውሳነታት ጠጠው ከብለሎም ኢሎም ዝገብርዎ ዘሎ ምዃኑ ንክትግምቶ ክሳዕ ክንዱ ዓብዪ ክበት ዘለዎ ኣርእስቲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኮይኑ ተሪፉ ግን እዚ ኣርእስቲ እዚ እውን ሓደ ካብቲ መዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን እዩ እናተኸታተልና ብፍላይ እቲ ማእከላይ ምፍራቅ ዝገድእ ግበር ዘሎ ኩሉ ኩነታት እናተኸታተልና ናብኣኹም ከነብለኩም ፍትን ኢና ንስኻትኩም ድማ ከምወትሩ ላይክ እናገበርኩም ሰፖርት እናገበርኩም ናንድሕሪ ኸይድኩም ሓጋዚ ይኸውን እቶም ኩሉ ግዜ ከይሰልክኹም ትሕግዙና ድማ ፍረናትኩም ደገፍ እዩ እቲ ቻነል ዝቕፅል ዘሎ ልክዕ ከምዚ መኪና ብዘይ ነዳዲ ትቕፅል ደገፍ ተዘይብሉ ሰብ ዘይርዮን ዘይተባብዖን ድሕሪ ኮይኑ ምናልባት ትትሕዝቶ ክትገብሮ ኣይትግደድን ኢኻ ወይ እውን ኣይትደክምን ኢኻ እዚ እቲ ደገፍ ናይቲ ህዝቢ እዩ ዝበለፀ ስራሕ ንክትገብር ንክትፅዕርን ንክትጎይን ዝገብረካ ስለዚ ፅቡቅ ስራሕ እንትደልይኹም ኩሉ ግዜ ብደገፍኩም ጌርኩም እዮም ትእዝዙና ኣዘዝቲ ኢኹም ንሕና ተኣዘዝቲ ንስኹም ኣዘዝቲ ኢኹም ኩሉ ግዜ ከምዚ ንሕና ጥራይ ብድሌትና ንኸይድ ጌርኩም ኣይትውሰድዎ ንህዝብና ነቲ ዝሰምዓና ነቲ ዝከታተልና ክንዕግብ ኢልና ኢና ንሰርሕ ንዑ ዝጠቅም ንዑ ከገልግል ዝኽእል ኢልና ኢና ንገብር ስለዚ ትጠቕሞ ከም ዘለካ ድማ ፊድባክ ክበካ ኣለዎ ዝጎድል እንተሎ ኣብዝያን 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 ምስትኽኻል የድሊ እንድሕር ኢልካ ዝበለፀ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል እናበልና ናይ ሕጂ መደብ ኣብ ዝኾን ውዲ ናብ ዝቕፅል የራኽበና